kali. Ih, motor nih airnya. Nah, awak pun kotor nih sini bau udah. Bisa lagi dekat sedikit, tapi kita jangan buka jendela. Airnya ngeri kali tuh. Mana? Sedekat apa itu? Aduh, ih, kencang kali airnya itu. Wah. Bahaya. Ya, terjun konon. Kotor, Bang. Iya. Kotor bang. Nih. Muka awak kotor. Mana lagi dah? Mana lagi pulang kan?